Ako tražiš pravi enduro u 125 kubika, slušaj ovo. KTM 125 Enduro R donosi pravi off-road DNK u A1 klasu. Pokreće ga 125 kubika, jednocilindrični četvrotaktni motor, savršen za početnike i za ozbiljnu vožnju. Motor je postavljen u čelični enduro okvir, čvrst i lagan, spreman za teren. Ispred tebe digitalni ekran koji pokazuje brzinu, kilometražu, obrtaje i osnovne informacije za vožnju. Kočenje je sigurno i precizno, diskovi naprijed i nazad sa kontrolom i osjećajem u ručici. Točkovi su pravi enduro standard, 21 col naprijed, 18 cola nazad sa enduro gumama koji drže i asfalt i blato. Visok klirenc, uspravna pozicija sjedenja i mala masa znači jedno. Voziš gdje hoćeš, kako hoćeš. Ovo nije igračka, ovo je KTM 125 Enduro R, mali kubici, pravi enduro.